tutangire tukubwira ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri mu bihe bikomeye kandi bidasanzwe, aho ku ruhande rumwe umutekano mu burasirazuba ukomeje kuzamba cyane kubera imirwano itandukanye, ariko ku rundi ruhande nanone guverinoma ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ikaba iri mu bibazo by'itumanaho ndetse n'imvugo z'abayobozi bayo, mu gihe inzira z'amahoro zo gukemura amakimbirane n'ihuriro AFCM 23 ndetse n'u Rwanda zikomeje kugenda zivuguruza cyane. Mu nama y'abaminisitiri yabaye mu ntangiriro za Mutarama mu mwaka wa 2026 turimo, nibwo Perezida Felix Tshisekedi Chilombo Antoine yafashe icyemezo gikomeye kandi gikakaye cyo kuburira abaminisitiri n'abandi bayobozi bakuru, ababwira ko atazihanganira na gato ivuga cyangwa se ivuzi ridafite umurongo wa leta, cyane cyane ku ngingo zirebana n'igisirikare, umutekano ndetse n'ububanyi n'amahanga. Ibyo byanyujijwe mu ijwi rya minisitiri w'intebe, uyu yitwa Judith Suminwa Tuluka. Yavuze rero ko hari amabwiriza akakaye ya perezida ategeka ko buri jambo ryose rivugwa n'umuyobozi wa leta rigomba kubanza kuganirwaho rikagenzurwa neza n'ibiro bya perezida, ibiro bya minisitiri w'intebe na minisiteri y'itangazamakuru, ngo hagamijwe kwirinda ingaruka mbi ku mutekano w'igihugu ndetse no ku mubano wacyo n'ibindi bihugu. Minisitiri Sumirwa yashimangiye ko uzarenga kuri ayo mabwiriza atazihanganirwa na gato, anibutsa ko kuva ubwo umuyobozi agomba kuzajya agaragara mu itangazamakuru ari uko bijyanye n'inshingano ze kandi hagamijwe kurinda ishusho nziza y'igihugu. Ibi byafashwe nyuma y'amagambo akomeye ya minisitiri w'ubuhinzi witwa Muhindo Nzagi Butondo, kuko yatangaje mu kiganiro yagiranye na YouTube channel yitwa Barcelona Politique hari ku itariki 5 Mutarama mu mwaka wa 2026, aho yandagaje cyane igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aricyo FARDC, avuga ko cyatsinzwe intambara y'itangazamakuru mbere yo gutsindwa y'amasasu. Uyu Muhindo yavuze ko mbere yuko AFCM 23 ifata Uvira, ingabo za leta zahunze bitewe n'amakuru yatangajwe ku mbuga nkoranyambaga. Anavuga ko batangaje ifatwa rya Uvira kuri Twitter, abasirikare bose barahunga kandi umwanzi ngo yarakiri mu birometero 30. Aya magambo rero yafashwe nko gutesha agaciro igisirikare cy'igihugu ndetse n'ubutasi bwacyo, bituma Tshisekedi yongera gushyira imbaraga cyane mu kugenzura imvugo z'abagize guverinoma. Minisitiri Muhindo si we wenyine wavuze amagambo akomeye, kuko vuba hangaha wari umuvugizi w'ingabo za FARDC muramuzi cyane yitwa General Major Sylvain Ekenge, yagaragaye kuri televiziyo y'igihugu avuga amagambo yibasiraga abanyekongo bavuga ikinyarwanda, by'umwihariko abo mu bwoko bw'abatutsi. Ni amagambo yagereranyijwe n'inyigisho zikomeye z'urwango zateguje jenoside mu Rwanda. Aya magambo y'uyu mujenerali yatumye ahagarikwa kuri uwo mwanya, nubwo abakurikiranira hafi ibya politike ya Kongo bavuga ko yari ahagarariye imvugo ya leta. Nanone kandi nyuma yaho minisitiri w'imari witwa Adolphe Muzito yatangaje ko we atabona Joseph Kabila nk'umwanzi w'igihugu, mu gihe ubutegetsi bwa Tshisekedi bwo bumushinja kuyobora AFCM 23 ndetse no kugambanira igihugu. Mu gihe guverinoma ihanganye n'ibi bibazo by'itumanaho, umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wo ukomeje kuba mubi no kuzamba cyane, kuko muri teritwari ya Masisi AFCM 23 na Wazalendo nanone bongeye gusakirana mu mirwano ikomeye mu gace ka Kazinga, aho humvikanye imbunda ziremereye ndetse n'izoroheje. Iyi mirwano rero yabaye mu gihe FARDC yari herutse kugaba igitero mu gace gatuwe n'abaturage muri Masisi ndetse gihitana abasivile 6, abandi 41 bose barakomereka. Ni igikorwa cyamaganwe cyane na AFCM 23 ndetse na MONUSCO.
ndetse nanone mu ntara ya Haut-Lomani inyeshyamba za Maimai Bakata Katanga zagabye igitero gikomeye ku ngabo za FARDC muri Bukama, hapfa abantu 8 bose barimo abasirikare n'abasivile, abandi barakomereka cyane. Ibintu kandi byongeye kugaragaza ko umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo utagarukira gusa ku burasirazuba, ko n'ahandi gake gake umutekano uri kurushaho kugenda uba mukeya cyane. Imirwano yo mu Kuboza mu mwaka wa 2025 mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, iyi ngiyi yatumye impunzi zirenga ibihumbi 100 byose z'abanyekongo zihungira mu Burundi, ndetse ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR ryemeje ko nibura impunzi 53 zimaze gupfa, kandi 25 bazize kolera, abandi bazize indwara ziterwa n'imirire mibi ndetse n'ibura ry'ubuvuzi. Imiryango itegamiye kuri leta rero ikaba iri kuvuga ko umubare w'abapfuye ushobora kuba munini kurushaho, ikanagaragaza ko hari impunzi zagabweho ibitero n'abagizi ba nabi mu nkambi. Mu rwego rwo gushaka amahoro arambye, Angola na Qatar byo bikomeje kugira uruhare mu buhuza, kuko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Angola Tete Antonio akaba yagiranye ibiganiro na Minisitiri w'Intebe wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ku buryo bwo gukemura amakimbirane hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ndetse na AFC M23 mu biganiro by'amahoro. Qatar ikaba imaze igihe ikora ubuhuza bwagejeje ku biganiro bya Doha no ku masezerano yasinwe i Washington hari mu kwa 12 mu mwaka wa 2025. Icyakora ariko AFC M23 yo yasabye ibisobanuro nyuma yo gutumirwa kandi mu biganiro bishya bizabera muri Angola, inasaba kumenya niba bitazatesha agaciro ibiganiro bya Doha. Colonel Nanga ni umuhuza bikorwa wa AFC M23 akaba yashinje Tshisekedi gukina muzunga no gushaka gutinza inzira z'amahoro ngo binyuze mu biganiro byinshi bidahuye. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda ni Bwana Olivier Nduhungirehe, nawe rero yatangaje ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri gukora icyitwa forum shopping igamije gusunika igihe, anashimangira ko amahoro azagerwaho ari uko Kinshasa cyangwa se leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igaragaje ubushake bwa politike bwo kubahiriza amasezerano ariho. Mu rwego rwo gusesengura umuzi w'aya makimbirane, uwitwa Sonia Rolande, uyu yabaye nyampinga w'Ubufaransa mu mwaka wa 2000, yatangaje ko iyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikorana n'u Rwanda mu myaka 30 ishize, ngo ubu yari kuba ari igihugu cya mbere gikize muri Afurika. Yanashimangiye ko aho gushinja u Rwanda, leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iyi yakabaye yariganye urugendo rw'iterambere rwarwo, aho rwiyubatse rushingiye ku bumwe n'ubwiyunge, bigatuma rutera imbere mu bukungu no mu miyoborere. Tugana ku musozo w'aya makuru y'ubucukumbuzi ndetse n'ubusesenguzi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri mu bihe by'ubwumvikane bukeya ku buryo bukomeye, kubera ko guverinoma irimo kwigengesera mu mvugo, umutekano uracyazambye, impunzi zikomeza gupfa, naho inzira z'amahoro zigakomeza kwivuguruza. Icyerekezo cy'ahazaza h'igihugu kiracyari urujijo cyane, kandi benshi bemeza ko igisubizo kigomba kuzaturuka ku bushake bwa politike nyabwo, ndetse no kugabanya imvugo z'urwango hamwe no gushyira imbere amahoro arambye kurusha inyungu za politike z'igihe gito, ndetse no kwimiriza imbere imbaraga za gisirikare.